برز یکتا برای کسرا سردی دبیجه گلو هون دیدن دناv civakê ya civînin wek bi tanzîmê İslamî de netewî yani hûn astengiyê dibînin ku hûn temsîl bikin vî tiştê hanê. سوال باش فهم نکردن اتحاد برین تو کاری تکرار کی خیره خواه برای me kisra dibêje gelo hûn zehmetiyê dibînin ku hûn temsîla Kurda bikin di civînê İslamî netewî de. پرسانکی هم فرگرینگ هم جی پر زحمت بر سواوی بری چند سال آلمانیای بحثا درسا اولیا اسلامی که دبستان دا بی دایم بی کرن نظامون کل آلمانیان دزانن لورا ممثل پارتیا مرکل گازی گلکی انسانا کربون جه ترکا جه عربا جه کردا ایرانیا یعنی پاکستانیا هما بیجه جه هر ملیتی هبون جه کردا جه گازی مکربون گازی مکربون ام چون وی داره ام آخوین اوی ترگو ام دخوازن درس زمان اولی برا به زمان ترکی به 3 میلیون ترک املا آلمانیا دجین دور هاتمه مگو حیره 3 میلیون کنیوی کردن وقتی باسا مافی مدوه ام تروریستن وقتی باسا مافی وان دوه مگشتا ترک ده حسوینن یعنی جماعت کیمیا اسلامی او صحبو یعنی پشتی من ifade باخان محکمه دا خواند ملی خدا شور جماعت که اسلامی نتوی چکر لمخابن دولت و فرصتا ندامن میدان محکمه سرگون کرن پاشی مگرتن کرن نابتن حبسی یعنی او دخیال مدابون جماعت که اسلامی نتوی ام بیجنم کردن ترکش خارات چد خوازه ام جوید خوازن نا امت پرچه دو خدی بکو امت ایرو بو 1500 پرچه قد خمام اننه دیشتا که امتش خارستندی براوی بدن میشی برای امشی ببن قیده وان چه مافیانه او مافاش مراجی همه و چاخی امشوان آخدن برای امت گش ببن یک هم برابن باری یکی تیا امتی نه باری سرپشتامه کرده تنه یعنی کرد گره ایدی دوی شعورانی دابن دردی ما تیرا ما تنه هه پر مثال هنه مثال بیشم نبیشم یعنی بری چند سال جامی که عربه روژا جمعه دچومه و روژه 16 آداره بود مش امام را گو ایرو روژا قتل عام حلب چیه مادام مسلمان برای هودونه ایرو دوازی خود آن خطبه دا بحثاوی بکن گو ایسی بکم نکر طبعی ما ایکم قتل کرد عرب بون عرب وقتی عربی تورتی دسر اسلام راج دگرن دسر محمد راج دگرن وقتی هم درکدن برداری دوستی خورتا روی وان شهبون بلاوک بلاو دکرن هم آوا دادان دست خلقی دریش میشی کرن من هرشون دا زوراندن مگو کابده مگو تا عربی مگو نوالا الحمدلله از کردن لی ادزانم بخونم عربی جی گو آوا بلاوک که اسرائیل 8 حجمه کشتی هن گو داره خوی دا منویسانی تو اسرائیل دزانی مگو بله گو تو فلسطین دزانی مگو بله گو تو چه فکری مگو حقی و برا اسرائیل دستی خسر و بدالی بوش خورا دولت آخا چی بکن گوتن خودش در راضی و تو چقا باشی مگو ونجی اسرائیلی مناز دکن گوتن چا اسرائیلی وجه مگو اسرائیلی مجه گو اسرائیلی وکی مگو اسرائیلی ما حافظ اساده اسرائیلی ما صدام حسینه او تشتا که اسرائیل لواده که 10 قاطی زیاده تر اسرائیلی مل مزول مید که مگو من فلسطینی داره ناکن دچن اوه دچن عراقی صدام حسین مجدی واره مدکه در و شنامه شنوار دکن و ویاد زانن اگو که همچا کن اجراعات دولتی همگو اجراعات دولتی مشروعه گو اری مگو چای اسرائیل هنده بود که خواهده که دازی لوه بکشه وقتی اجراعات صدام دولتی مشروعه اجراعات اسرائیل مشروع سر و چاقی و چما شی گاسنات کنی گو اکا آنجا خب درد خورا مشغول نه امریکا درد کردارش مشغول بود اما گو ام کرد ورنرن ام کرد درد امتی سری خورا دگرن
لوما وخي دولتنا امجيها بيكون بنابر نجات جارن نها جماعتك إسلامية نتوي جكردا شرط بيويسته از ناخوازم ده وردا وصاب زيادة دي وردا تشبيجم لتركيا هم باكور همشي لمتروبولين تركيا جوان مين انيفرسيتا دخونو خاندوان ما قال لك خدان هيز بني ان شاء الله دمكي كورتا ويتشتكي وساتشيبا بله دوي باوري دان بله اما دي صار بقى نجمع مستا احمد وبرسك جرينج هي وعيني برساجي بلكي تبكني برز احمد قالوا بوليتيكا كردي چجر لازمه گو کاری به اولا اسلامی به آلی خود بینه نکه دجی خواه يعني قال لك جراد مديا درد كذا انسانين مسلمان يعني كردين مسلمان درد عزيزن اسلامي على اسرائيل برندكن وبيوان دقا حرينن قالوا تشبي ويستي جو اسلامي نزيك خبكن وكي جو ترك نها في كاري هاني دكي يعني بيجن اترك بلكي هنا كي نفاق دناب هي لكرد كاري برنگه كي باقج بچرنگید کاری اسلامی باری خود بینه ملتی اولدار بيجن ايه ملتين مسلمان آلي كردا بكن شو لازمه اورتا سياستي واولاد نا اشخوا فرق كردا وجيراني وي او جو دين واسلام ناس يسينه وسياسي كرد مسلمانه يعني بلكي نار الجامعة وناب صوفي وميج روجيه قال لك ناقل بس نتيجي إسلامية ومسلمانة كرد يعني فاي سيداي يختار النموذجة وقال لك وكوي رحمتي عبد الرحمن دراجي ناس ذكم ومن بهبر ونشننجي او حمو سربي اسا الشيخ معشوقي خزنوي والشيخ شكري جي السعوديه بري بيلاكي ميباني مابو حمو وكب دفكرن يعني اسلام وسياسيه كرد يعني تاني ايه نكرد ديجي سياسيه كرد وديجي كرداي يعني او علاقتها هانيك اساسا تشخر ديروك يبنى دماء عثمانية وسرهلداني كردا سري صدي نوت وبينج شيخ ملبون قيادية كردا وشورشة وديجي خلافتها عثماني شركنج بو كردايتي از نواشر بين شيخ عبد الرحمن بابان شيخ عبيد الله النهري شيخ كريوي عبد القادر النهري شيخي هي مزن ام بيجي الشيخ سعيدي بيران ام بيجي الشيخ رضا وك علوي مثلا وافهموا شيخ انتليجنسيا كردا د مدرسه دوازده علمي او بقاء انوفرسيتيت بون او دوازده ماده بهبر خلاص كنجي فلسفه علم الطب وعلم فلك وقال لك علوم ومدرسة مي جو هبون دما إماراتي كردي جو هبون مير وعسكر وإدارة وحمتش هبو إيه كردي وبزمان كردي بون يعني أب واقع كرد حفاظ سرخ وكرنن إجبرجو يعني أو شدتها هانيك دين دلبا كردا تنبو يعني إما أزبيجم تاني مرو ناي خافاندن دلي إنساني كرد طاقية سيدا آني زمان إنه وقتها جو بحثا إنه دوي تفقرها كرد إسلامي بيا سوسياليست بيا نجي ديمقراط بعلاقتها وي بتفقرها ترك وعرب وفارس تنبه نمفهومي عربي ايجو علاقتنا بنا قصدي بي جبر غازوي اما هبدو باش نازكن ما بس تاوي دبي ريخستني كردا سر بخبل جبر قضياوي سر بخهي وكرد سوسياليست بي وكرد
مسلمان به وەک کورد ئەم بێژن دیموقرات بێ وەک کورد پرسا کوردی حەل بکە و دیموقرات بد ناف خودێ یانجی سۆسیالیست بد ناف خودێ ئیتارەیە کوردایەتێ لێ ئەزێ ji بۆ سۆسیالیزمê ez ê sînorê nabeniya xwe û sosyalîstê Tirka hel bike xapandin li meha ji ber ku dewleta Tirkiyeyê amê tune a Kurda tune elaqet nabeniya xebatkarê Kurd û Musulmanê Kurd ti carî şer çê nebûyî yani ew elaqet berê hebû û di aramiyê de yani هن هبون يعني ايجو بدجمم جريداي بالنافي شرناك مسلمان بيجي يعني ديندار به حتى فاسوسياليست بيجي يعني ديمقراط به واي علي بن يلدرم ديمقراطه عشيره دورات ديار بكري وكرد وظالمه هي مزن ديجي كردا او باردوغان ونبس يعني نشرت الدين يا مهم او سينور جو نابنيا خوا ودجمنه اخوات بهيله انا ما مستند دفرد كماسيك هي كماسيك دي بوليتيكا كرديد هي يعني اردوغان اولا اسلامي بكار اني وداعش بحزارة آني جي دولتي إسلامي آني ودجي كرداوان بكار آني شما سياسة مداري كرد ولا إسلامي جي بكار ناكرن قوان بآلي خود بينن يعني قداعش بيشون يصاب دجمني خود أخلاق بسياسات النامي نما مستوى وقتا قد دجمن تيتا تكوجي تمجبور خواب باريزي نا أم نامي نن كرد هنجي أجبري خور بيجب تشتي روحي أبجر بيت قيم البان ملتها نمانن البا كردا مايه وأبا فرقك ما وانا بس ام دي السياسة دي ضعيف جبرقو ام دستي خو سياسي تبقرا قام ناكن دستي هف اما ام امبراطورياتا ابا ناكن قوم هرن ميليشياتا تشيكم بشينن او اما ام دخوازن دولاتي خود اراميه دي بشر بدجمناتي ام بيجين بخوشكاي بجيران خور ام بيد خوازن لأ بس تشكي ديجي هي ما مستعد تشكي دي هي يعني انا ولاتني هنا بنابي اسلامي باندكن شما سياسه مدارا ام بيجين جروب اكشن كرن ونچون بوان كسار وننشتن يعني جبوك وقت به گناه خو يعني گناه دجمنه خو بين زمان لور مسلمان برسا كردي يعني يكيتيا مسلمانة دولتي مسلماني وحكوماتي قش يك موقف ديجي كردا بله نخوام هر وی پرسیم جی سیدا بکن بلکه بهتر عالیه اولیده به سیدا یکتا دو پرسانه یک جی برای ما آزاد شیخ و پرس کریه دبه پرس جتا کریه و پشتی وی از بگرم پرساخه دبه گلو سیدا دولتك شوا دخوازه وكي اسلامات دولتي عربا يجي اسلاميتك مدنيه يعني انسانيت هون شوا دخوازن نها عربا دولتك اسلامي تنه اسلاميت وانش خارج شكلي دولتك وساهم دولت از دخوازم جو كردارم البته كي از بخوام مسلمانم دخوازم اسلامي لنقدي اسلامية تركو عرب و عجم آوه کسی بخوازه دکاره خبش بگوری حکم شریعتی اداره بکه کسی نخوازه دکاره بگوری حکم دموکراسی خواهی اداره بکه دور دا یعنی دولت که کردی به یعنی برای کرد به هر ملتی دا انسان جئولین جدا جدا هنه باوری وان جب جدا هنه کسی هنه قباوری وان بخوادیجی تونه به تولیجی تونه اما اوج ارتاخ من خواهی پرچه عردن دوی ارده هنده یعنی حوال منه گره اوجی دوی دولت دا خواه حر خواه آزاد ببینه يعني دولتك اولك ام بيجنج عليه وقت رحمت دل انسان ذهب بيتر بله يعني نيكو بيجي دولت ما دولت اسلاميه
ده برای هر کس به مسلمان برای هر کس نمیش بکه برای هر کس بچه حجی و برای هر کس مجبور و حکم شریعت قبول نکه نه به وی شکلی هانه ملک نخوازه مسلمان نخوازه به مسلمان حق دولتتون علیه زوری بکن اسلام ویایه عربا شخص دولت اسلامی ترکیه لایق دموکراتیک دولتی که یعنی در ترکیه دا اگر تو بیشی ادخوازم بنده که قانون ترکیه بگوهرم بکم اسلامی جزایی ویجی 6 سال و 3 ماه دا دست پید که 6 سال و 3 ماه دست پید که جوی او قدخه یعنی دولت هم دخوازم و پرسا دودیا تگو کرم که نظام بس آزاد شیخو پرسک دنه جی هاتیش دنگه وجین بخوا هاتیش جاد پرسش تدکه دبی گلو او هفدیتن دانوستندن هیه ده اورتا سیاستا کردی ده و گروپا فتح الله گولن تشتكي ورا هي تكليه اسلامي وعليه كردي ده وعليه فتح الله جولن ده فتح الله جولن ده نا فتح الله جولن فتح الله جولن تمام دو کردان کرد معلوم دوار آبوری ده هنه کی کمن دیگه که باجارین کردا ده وان مدرسه و کربون زار کردا ده خست مدرسه ددان خواندنه یعنی امکان مادی جوارا تامین کرن جوی گله کی زار کردا کتون ناوان او هبون لی جماعت کا کو بیجن جماعت گلن جماعت کا اسلامی و امپرا دواری اسلامی دا بکیم دیالوگی کردی و ساتونه نه کرد هنه نه جماعت هنه و گلن جد شخص اوا کا اسلامی نه ویدیوی دویشه حرکت شیخ سعید ملعون دویشه دوی نه چون دستی به زمان نگرش بر خاطری ترک مو چون دستی کرده کی ما چیکلا و شما ربا کی ماسی علاقه کی گلن اسلامیت ته هفدو تونه چه گلن اسلام بکار آنی شست حال دولتی دنیای دبستان ترکی وکرن یعنی گلن زمان ترکی را پر خدمت کی مزن کرد اسلام بکار دانی در که داره کرسی دیگری یاد و آریاد گو دگو احمد علی خانی خدا مدگو مفتاح تحصیب میکنی گوتی در ریا خدا سر بکوی ملت هانش دین در کتی فلان گو شاخه نوردین اکتاش دگو احمد علی خانی خدا بسیج عربا خواهدم یعنی توب دکرن ترکار خدمت که پر عجب مزن کرن ترکاجی عرباجی فارساجی دوباره سه باره بیشم تمام دین اسلام برجواندی ملت خدا بکارانینا اما هم کرد وسا ناکن هم کرد بیشتی لیا سوسیالیزمی کی زیده چری خادی پیغمبر بکرا کی زیده چری اسلام بکرا او روشمی داد حسابی ای روژی گلک جانا ادویجم جوینا ادویجم روشنبیرین کرداش رئالیتا کردا پر دورن نه ملت کرد سیدی حشتیوی مسلمان هری اندک جهشتی مسلمانه بزانین آن به نزانین اسلامیت راست به آن شاش به بگرم راسته اما اسلامیت راست به آن شاش به ملته کی جسدی حشتی به چلکش باور بگره تو چلک را حرمت بکی وسای نه وسای هندستان مثلا مثال یعنی ملته کی حشتی جسدی حشتی و گریدای به دینه کی و برا اسلام نه برا جویتی یا برا خریستیانی به گره که روشنبیری وی ملتی جرا حرمت بکن جوی ملتی را حرمت کن جوی باوری را حرمت بکن به سیلان جارا مگوتی حیرا یعنی تمام و نه مسلمانن پروبلم نه اما وقتی تو بیشی باوریا ما بی اسلامی تو نه سرچاوی من باوریا ته تو بی باوریا ما حضرت محمد تو نه های باوریا ته برس تو نه تدا اما وقتی تو بیشی محمد انسانه که دروین بویه اجابه چاہت تو باوریا من حقارت نوصل يعني وقتی معرف فکر خواهد بیشه هنه کیش بیرو باوریه برای خواهی کرد را وقتی تو حرمت بکیم تو قیمت بدی یکی تی خوشتر چید سر خواهد بیشم 24 سال از در روشنامه را دنیسینم وی 24 سال هنده حتانی نام من بیرو باوریه ازدیا خریستیانا یهودیا من بیرو باوریه تو انسان حقارت نکردی یا کرد قیدی من مظلوم برای منه از چما لی حقارت کرد گله که انسانی من ازدیانش من پر حست کرد بلکه قاسی فقیری خواستیتش من حست کرد یعنی از چما بیرو باوری وانا حقارتی بکرد چه قزنج دکم یعنی پروبلمی من کرده یک جویای به طایبتی
روشنبیرین باکور دویواری دا پر دوری رالیتا کردانه پر بله سیدا پرسامه او بو او تشتا دگون ها يعني به هات فهم کرن ل پرسامه او نها ام بيجن هون كسي ام بيجن ولا دار يعني شيخ ملا ت هم بيجن كس ندين يعني وك مراد خزنوي هي يعني چما وان كسني وا خويا دكن دناف كرداده يعني هون شخور ام بيجن كروما كه چينا كن جروبا كه چينا كن تكلي خو به والمدار نبنه توير چه بكن اسلامي ره يعني بيجن مصر به الخليج به لدولت ندنه وك ماليزيا خو اسلامي دغري هون چما دنگه خو ناگين وان كسا وهون بدن خويا كرن تشتي بسري كرداتي بناوي اسلامي وكي گوترك نها چوا اسلام بكار اني وداعش اني نخست الناف كردا وكردا دكوجن قالوا چما هون تشكي وانا كن سدمی دودن یک دباکوری کردستان کردن اولدار و نتو پرور دولت بچاوی کی پر غدار لواندن ایره بچاوی کی وسادن ایره yani تو حرکت که تو نبیشی قیدی تسد اسکر کشتی بوی چاوی تدنیرن آستنگی کی وسایه گلک جانانشی جماعت تشکیل بون انکشی پیش کردن کوار موارشی میدر خستن ناوکی تروریستی لیکرن اول میوالی مگش کردن بلا ولا کرد لا از نصر با کرد بجم اش دربی ولد دربی ولد اجاد دو yani ekul me zulüm dikin devleti Müslümanane halkın divine Müslümanın evin yani tu kari şikayeti Müslümanı keda ki eğer tu bir cemaatin İslami Arab ve Türkmen da bir kiş taraftarı devlet ahvanı yani tu cemaate ki İslamiya Türkiye anca Araba navıcı ku beli Kurd günene hem hakkı var bedene devlet doğan zulmeydi ki yani Müslümanlara merun karı davet ki o Değerli Hristiyanlar gibi ki kanaatıma da bir kıymeti bilin te yani te zulüm ki birayte Müslümanı. Navi Müslümanı birayte te zulmet ki. Yani hatan itbari çen sala rahmetli Seyda Duray sahibi. Şanın peymişi ez ne çum levra ahane şehreki Almanya'ya kesi belki derve Almanya'nın lever. Civine çi bu ya ki rad bu dugo berzani televani دگو اوی کلی کافرانه کافرانه خدمت یا و مگو ماش بزانی طلبانی زیادتر قل کسی که جهادی خریستیانه خدمتی که دوستی که تونه اما حاشا جوان او کافری دنیا تک طلبانی و برزانی نه چما به صدام را لهمبر امریکا شهر نکرنه یعنی صدام ویا بو برزانی طلبانی با چه صدام را لهمبر امریکا شهر بکن ای والوان ظلمیت کشکه صدام بخوابون ناوی مسلمان و سوسیالیست چه به فرق ناوه جماعت اسلامی عربا بچاوی مسلمان کردان آنیرن جارک yani جوان تری حتی ترکیه جی مساکنه دوی شهر داوین دا yani مال کردال خو حلال دکن حاشا جنا کردال خو حلال دکن وسای هم چاوی غنیمت لیدنر حتی امام بون مسرگون کرمون شاندمون ریزه باشارک دیو بحر ریشه و لوی داره وقتی که دولتش معموره هنه که پرد دبری وقتی تقاعد بانا شون داد داوان وقتی سرگون هم چه بو 14 میلیون پریم جویا بو 6 ماه جلور من راپور سلند من وزفه نکر حتی از درکت میشه tam gene 20 milyon şunda bedanamın o başı mahadle neri midisa 14 milyon şandene müfti 6 milyon periyem xarbu müfti 6 milyon من یه بار تلفن کردم میگم مفتی مال کردا حلال جواره حلاله یعنی دویتو دویچه میگم مال مجوار حلال وند خون نه تو قاشو مفتی خدای خنمی تا 6 میلیون پریم خورد میگه چه پیسی را کردن و سلام جناب خرقی را کردن خسته‌خانه ویشوین
یا چی چشت مسلمانه یا تو پری من زیاد اجی مسلمانم امام تمام بدر سر خداتانی سجدی جوی yani بچاوی اسلامی ده که از کردان نانره کرد نکاره شکایتی مسلمانه به مسلمانه دا بکن ممکن نه اما در وای ولات نره به پاپاسا دا بکشی اوشی زده بار منفعت او چه نامه بله دنگی وجین دیسا پرسا که دکه دبیجه گلو چما کشتن و خراکرین گشت ده آلانه کرده تنه ده جبو چه ای مسلمان ده نه کرده yani چما کشتن و خراکرین ده آلانه مسلمان ده ده بریا 100 سالی او کشتنا ده اروپای دا زیده تر بقیدی نام مسلمانه بله اره بس نها چما نها بس نام مسلمان ده 100 سالی داوین کشتن زیده تر بودی نام مسلمانه ده سدمی یک مسلمان جی اسلامیت پر دور کردن دو اداره‌جی کسی که دولت ادارت کن پاشا و قرال و مه گشتک وکیل دروانه وکیل نه مسلمانانه حتی نکاری بیجی ایرو دولت که اسلامی هم بیجن سوریه بگوری اسلام حرکت کن اما ازنی و روسیه ایران چه بیجی بگوری حرکت کن و جبانا بندی خواه یعنی رئیس جمهور جبو خاطر لسر وی تختی بس اکنه دکار میلیون اک انسان خواه بده کشتنه بله سیدا یکتا تدخواست چی بین زمان و مشتنا پرسیان جی تدخواست بین زمان و بحثاوی تشتینه کری ام هاتن داویا صحبتی هر حالده نه هنا خوازن تشتی دلی خواست تدخواست جو و بلکی مفرس شد تشتی دلی خواه از دخوازم جوان کردا بلا محقق بخونن خواندن پر گرینگه استاد بدعای زمان دیجه سه حو نخوشی مهنه یک جی جهالته یک جی فقیری یک جی نیتفاقیه یکی تیامتونه ام جهال ناخونن و ام فقیرن برا بخونن خناس بکن ملتی خناس بکن اودارن خدای خناس بکن خواندن شرطه تا نخونی خناس نکی تو نکار پیش کوی دو دیسا گره که کرد با آوای آبوری پر خورد بکن دولمند ببن که بکاربن لوبیا خواه خورد بکن یعنی جو کرداوی دخوازم ایسسیا جی هم داخوازه هم رجا که منا پر مزنه که کرد زمان خواه بکار بینورن اگر ام کرد به کردی زمان خواه بکار نینن به تایبازی به تیپین لاتینی جانان حواله می روشواش مرادن یا دوی تو چما اعتراض که ما تو زانی عربی بخونی مثلا ازننم ادزانو بخونم اما 30 میلیون کردی ترکیه نزانو بخونن یعنی به حرف لاتینی به تیپ لاتینی کرد گش بکارن کردی بنویسینن بخونن جبو خاطر ام هر 4-5 پرچه جلدو فهم بکن اگر روشوا عربی بنویسینن باشور عربی بنویسینن باکور ترکی بنویسینن امکان هم کرد ورن جمع هدو تونه سه تشتیدن دکارم بیشم وظیفه هر کردکی دمالا خدا به کردی خبر ده زارو که خافیری کردی کن وظیفه همه روشنبیرین کرده و به کردی بنویسینن به کردی بخونن پرتوکا بنویسینن به کردی خوابگین ملت خواه وظیفه سیاست مدار کرداشی اون هم دولت اتدا دجین با هوا که یاسایی مراجعات بکن هوا که یاسایی جبونا زمان کردی تیخن زمان که رسمی فرمی و لدر و نامنتوی داشت مراجعات بکن ام 40 میلیون کرد دجین لوی ولات یان زمان مقده خیلی وجدان بکن اوه ما رولا و سیدا جبو کردین با کر یعنی بپرانی دماغی خود به ترکی دا آخبن یعنی اوه ما رولا و گرک کنتم دقیق خوب بگیرن ملت باشه ام هرن جمع مستا احمد پرسک مدیس هم جوی بکن تماشاوان پرساد بکن ما مستا احمد خوشکا روگش عمر دبیجه گلو افدان استدنی ای سیاسی ای پارتیان يعني تيك شونه وين ابوي ما مستحمد بمرأي ذكرم خوشكا خوشكا روقش عمر از اشتد بيجن بعربي نبيساندي وهل فشلت الحوارات السياسية والأحزاب الكردية ليتجه الكرد باسم الدين لوقف القتل وتحقيق
المشروعة. هناك حوار يعني نفشلي إيرو دي تصريح دركتن جحردو آليا تصريح دركت آلية أنا كسي إنه شروطي ما برين طبعا شروط مثلا حتى حوار شيء دفي اعتذارات شيء زابيتش دفي درفتا ديروكيا مزنگو كرد دفي ببني يك د روجاوای کردستانش بگو وزنا و خرد به د هندره حوارا كردي عربي ده وموديل شرقي فرات تعميم بسوري قشي بأريكاريا أمريكا ودولة هفبار بير وليه يعني شروطها تقدمين اعتذار وحبس وماموثات بنقرتن ودفي مثلا او كسي رافاندن ومثلا قرتنا اوفيساي وشوتاندنا وانا اف حما جي امريكا خستبون يعني جي نونري امريكا ديفيد فرانس ايجو نابريدك آلیه ام بیجن پیانه که پارتی نشتمانی یکیتیان نشتمانی کرد سوری او جید بیجن ام حاضرن کنگی بخوازه او نقطه گمله سکنی ام لیفا گرن در حالی ده يعني ديالوج خلاص نبوي لي از تخمين عمها انا كسيت وزناويتنا وفان شروطها تقدمين الا يك وزنات تركيا أداة دستي تركادة ترك بكارتينه قاوتها تركي بكارتينه وفان شروطها تقدمين بينما آليدن إدارة هي قصدة هي هيزك جو بازار سردبه أو دبيجام حاضرن وما نكري شرط جو أنا كسي جي ائتلاف دركة تبي جو نصر الحريري دبيجي إدارة إرهابية وانا على فكرة خصين كان موقف جي تصريح نصر الحريري بكن بيرنن موافقا بير جو إدارة إرهابية وقصدة إرهابية هجر بيرا بالنحو جي حواري بك وأمريكي أزباورمها هجر أنا كسي الرشد بالسربان شرط ومرجع خوا وبهيزك أجنبي وقت ترك دجمنك كردا دناف كردا دج غيري أنا كسي بحزارة روشنبير وكسي سربخوا ودي بارتي دنجي هنا يقولنت حواراتها دنن وجواتا سيفيل وهيزي جواتا سيفيل وقل لك سياسة مداري سربخوا هنن يجو وحمب بن يكوي تمثيل كردا ويقولوا درس بك وانا كسي وعبد العزيز تمو ببن وكهب او جماعتها قول دردوراوا وبرج خور اسطنبولي سرانه ابراهيم تاطيسس گوونداش بك بله ما مست احمد گوتنا تی داوی تتخوازه چه بجب تایبت جه کس کردی مسلمان ره اوه قدف جه يعني كرديتيا خبر داني وجه داني اسلامي تاني يعني جوار نمو هم كردستان تكهر تشد بيجي اما از بيجم اف سريا شاشن جبرجو يعني ولاتي ما الاسلامي بيجي حب الوطن من الايمان يعني ايجو حش ولاتي وي بندست نك وجير كار نك جو جبندستي خلقي درخو او خلق مسلمان يعني ترك بن عرب بن فرد بن حرسي نتوجي
مسلمان وديجي كردان دجمناتها كردان كعب سوريا دك واشترن بو حمد دولة إسلامي يك موقف ديجي كردا بوان ربسكن وشوا زحمتيا فرسجريكا كرت وتعقيدا ويجو دولة مزيجي نكار بيشجرتيا وي حتى تالي بكن جبر جول قاس دولة مسلمان 1 مليار ونيف دريا فان حرشا دولة ديجي كردا سكنين وأنظمة حماجي دكتاتورن وإعلامي وانجي يكالين وروناي داناني سر حقيقة رمشة حقيقتها برجلك كرد أزوان كسيجو بخمن وبن نابي إيمانا بالدين الإسلامي يعني بدين بقشتي وبرجلك خوي نتوي بكن قربانا بباوريه يعني ديجي طبيعتها حياة دمشن وديجي إرادة خدي أول شيء إنسان كرد خلقه أول شيء إنسان بيشتر كرده وبيشتر بويه سشار ديني كرداجي هنن ميترائي هي بري خريستيان يزيديت هي ام بيجن زردشتيته خريستيان وقتها هات جهوهات كرد بون جهوجي وبون خريستيانجي ويتالي اسلام بداري زوري هاتي هرما كردستاني بالشر وبفتوحاتها وقت دسبيكا حديثي خو ما بيجن سيداي يكتاق اني زمان عربا بداري زوري اموي وعباسي اسلام ولاتي خلقي خصم بدستي خده كردستان جي ناف دبو ملتي كرد بو مسلمان بالنسبه هاي بيتر دار حالي ده يعني دسبيك ام انسان بشر ام كردن وبشر ام خدي دينن وخدي رامان الجاكيان تترابه تجبو باوريه اصلي خو انساني ونتوي تلغو بك يعني تبك تاخذن سيكاوي ديجي اراده طبيعتي واراده خدي واراده امبيجن واقعه يا جبرويك أبيها دوي بر ندجي إسلامي ندجي دين بر من ديندار دولاتي خده ودينداري هي باش ناف مسلمان هذا مسلمان كردن يعني جاري تعداء لجيراني خو ناكه وبراستي أو تعاليمي يقول حمو أديانات هنن ود إسلامي جد هنن كرد بي ملتزمن ودجيانا خود ترجمه دکن نتنه کنن سلوک شفر در حالی مدرش کرد ما مستا شمال دخوازه در که بمره هنکی خوازن ما مستا احمد و ما مستا شمال خود در باز بو بیگل دریخه صدا برز ما مستا شمال تبخیراتی سر چاوا سر سرا تو میوانه ما ادبی منافدو ناز دکن نظام خدي سيداي يقطع جارة بيشيش و از مجبور كرم حنقي قوتني خوش بوتن قو أجي نرينا خو بينم زمان خيرا خدير ديدار محمد وسيداي بلي وأزي سيشار دقا أزي دوري أكراني هرم هجر ما مستفر هاد كاربه وحرسي التاني بهيري وأزي الوفقر تكالي تشتي خبين زمان بريز وقوم قلت سيداي يكتاش خيرا خدير مزودة وناس بكرة وقريبا نقولوا جاريج مر خلقن شيء كرنا يبرم بخوازن نخوازن هم دو أورتا جواك إسلامي تنه وقو سيداي يكتاش يقول في مرو حرمتا وي مسلماني ملتزم وي إنسانيتا وينا ديني وينا تدي قور عقيدة وينا مرو حرمتا يبقري وكرك بيقومان خطابك مهدي يعني ام كاربن بوار بدن وبستين حتم ام هاتن حساب كرن ام قاورن ام كافرن سوسياليست كافرن وجوا كسي جو ايرو كيم زيدا بيجي دوري مسلمانتي نملتزمه جوارتي حساب قوت ديجي واي اجا او جي جو سيداي يقتا جو ملي وهدار او اورتا هاني بوجمر لازم
براستي عالم دين إجمال لازم جو غالبا وي خطابة خود بري وينا بدم بمسلماني كرد أو مسلماني جو دونا بير ديار بكر تردكتن دقو أمكينم حزب اللهينه دني في ديار بكر ديلانا خود قرتنه و خدم خوياني كرن جو تديد حزب الله يعني زعيفونا ما جشتي حتى جو جاميجي ببندجي ما تخالا خودي سير ببروباغندا تركاي جو إيرو تيكرن جامعات تيكرن جورد دست بيتي دفاع چند سالي داويد بشتي جو تيد أردوغان ولو سوق جير هاتي فكرن وكاري چپو راسخي حتى وخالا خداي بري درباس کرنا عفرين سير ببروباغندا ويناي دست بيكر جو دست بيكر دريا شيخ وملي جامعار دست بيكرن ودورا خبردار ناف جادن بيجا وخبردار ناف ماس ميديا وسوشيال ميديا ده جو و اف رابورتا داوي ودي جو فيسبوك اعتراف كر جو دوي شر يقول لسر كردان لسر عفرين ده فيسبوك تكار بيجي تكو دولابي خقران ده بأردوغان لسر حسابي من التليفون افقا تشتنكرن يعني ابروباغندا جو ايرو تركن بري مدتن جرك مقابلي وينا يك او مسلمان تاولو زلالي بسيط جرك كرد مني ديندار بيرابن جامير وقت سيداي يكتا جو يعني اسماعيل بشكتي جارك تقول جامعه ده خطبه كينه جو ايه ملا خطبه خطبينه جو يك تنشتامه دغري تقو ايه ملاقي ايه خطبه بيجيت بيجو نا ديندار يعني ايه بتركي نظام بي وهر الجهنمي نار الجنتي اف مسلمان يقول تنشتا اسماعيل بشر تيجي دغري وكاسكازاوي وحيسي داد كevin المهم اسماعيل بشر تي لي فقريا لي نري كو سيدا خير كما تدري قو والله البر محمد كتم السيداي محمد كتم مش برقو تركي نظامي وهر الجهنمي يعني حتى بيخنبري امتي بو خدي في دينيه ويناغو او بتركي نظام بهر الجهنمي اف ذهنيات شيكرنا بحمى اواي ميثودي خراب وبجمناتي وبكيني وبحقدي هاتي آلت أبايا نا ها إيرو والله أردوغان ولوكر دو فتح الله قلان ولوكر بري وينا أويدن چي بابي مسلمانا نابي چي أو خوجي بري إبو مره أربكان تجاري وإسلام نخستي واري إنساني مسلمانتي دبو تديد أمبيجن أو مسلمانتي أقول بديني رحمي كسي أو رحمش دسي وانان نبي يعني إجبر بيتي أز دبيجن أم دبي خطابة خبري وينا بدن ومسلماني تر وقو قلب جاراكا كي يقطع آني لدرا دكاري بس يعني برسل مهن لسويركي جهة أمبيجن جهة آبو عبد الله أوجلان بريز بخل ورشي دي شري وقت أمريكا صدام خستن دي چون تابوت تختي فالا چه دكرن آلا أمريكي سر و إسرائيل سر للهندر سويركي 30,000 إنسان درتكز بروتستو دكر درباسونا أمريكا لعراقي وياجي تيت آجي كردستاني أفايا معناه خد يعني دفي مرو كوكي دفي جواكي ببرسي چما ترك إيرو فيغا كدامه وفي حق وحقوق مد خدمتا خده يكي عرب هذا ترك والله لاسطنبول خزقو جميع بتاعي أبا أنا ممكن هرسل الإنترنت اللي بقرب من هذا الشيء لاسطنبول دخازي جميع يهوديا بتاعي إسرائيل يعني چلو دوباره چلو بكار صورت آچيتن بچلو كار سيناريو چيتن वो फिल्म की हिंदी जुखर चेदकन अब एगो किरी अब يعني अब جميع بتاعنا ويدقرن استخبارات تركا اسطنبول يتنسخن حتى ديار بكر هي قرية قحبة حجي حاضرة ما أبقى سيال اسطنبولي ولوكري كما هو اسطنبولي محتمل كنتين حتى ديار بكر دبنجري درد كبير بيزيولو بكملو جوجو بيجن إنه ها أبايا بأصله فصلي خو كرد
جبو ديجيتيا جوها ياجي اسرائيل ولوبيا وينا ديجي كردابي يعني ابقى كاري قوتي كما ام يعني تبيرا من حركه اسلاميه صار 1078 ونادي بهيزبو قريبو قال لك كاروبار بكنا ليه هيدي بشون ديشو اف اجو متخص السيده ببرسن بو امقارب خلقنا تشيكن اف ذهنيات اف عاقل اف مجيه تركاي بو ايرو هبونا خو للسر ديجيتيا كردا ابد سبب چیه وندنرن اردوغان پشكيويني جنيل حما دردوري ويكتن لبحر سبي لقبرص ليونان لمصر لليبيا لسوري لكرباخ بحر رشت حردري وايرو تخالا خدي كاري هري خو بلبلوتي بكش با دولتا دشاري بس قلت تاني قونيزيكي برسا كرد نبي ما فكي تشوشت ند كردا ياجي اف دولتي هاني فشقرتيا كردانكن ديجيتر مصر وديت 3 صالة بروبوغندا دكر فشقرتيا كردان ما حتى مش برادران متقول او ترك لهبين وابقى ماس ميديا عربا يبي سكنان وولوبي دو شاندك كردي دو نابير جرك شاندك جو كردستان سوري تشوبا سيمينار جي ياجي وقت بيجن محاضره بعرب لسر برسا كرد لكايرو تشيبو بالقاهره مصريا لغو كر او برادري منچو نتيجه قول نخبا وتركا فايجاي هدي دي فجدي يعني تركارن قربانيه بدن حركسي ليه نكارن نزيفي دي ملتي ربني فقير هو هما قارب حقي زمان حقي شقي حقي شان داوي بدي فامد درب قلتي غلط انا في ام وي براي مسلمان ام قانع بكم بو ام ندج مني ام جي دعوه ما فنقني حتى تبي بس بتشوك ام بك ليه مخابنه النيه ازيبم سر برسن بلكي دورا ما سيداي يقام استردريش كده از دخوازم او جدلا نقشبنديه بو ايرو كردا و ام بيجن اردوغان يا بلي وينا فتح الله قولن يعني او قالوا جدلي كيد نافوانا ذكريدان نقشبنديه كردا وباكر قاد دينه هرنا اجبر قوم چند راپورتين بري 10-15 سالا مخندن بو اب شايا ام بيجن سركي شاوينا من كرد و دولتا ترك قالوا تشكيلوا راس هيانا اب براسيج مر قال لك مرا و تش برصادن واتخازم اجبر قو تش كردستان ما شمال خاصة خلاص خاصة وري تمام ايه خاصة يك وري برسيف بدايات شي بوق جبيرنا كي نا كثير سيدا يفتاد باورات بحور الكورغو ملي قدار كر حتى شيكاي باش يشتكي راداراي باش يشتكي جهه خوارني هنه سيدا فابريكي خوارني بوچه دكن لغازي عنتابه وتزاني بري دو 3 سالا نائب وزيرتي دركت بو اف خوارنا قول دياربكر تشيت بي حمش جحر وزقوم بي خلقيت كوشن بي نخوشي تشيت او كسايا نبدي بو نما خوياي يعني باز داي تشو كده نزانم او بوتركو جغيني ولو قال لك رابورت هاتني بساندن رابورتج اجي كسنا بو تش جحر وزمهريرا بو ايرو ترب اجي كرداد دبن جوي غازي عن كابو قارنا وادر كبي فدفرد تتشنا ولو زاني سر كلمات از بهورم او تشتي قوم قوت انتقارب بذهنيات اجمال بشكي تحليل بكي ومرسلا نقشبنديه ودولتها ترك بجريتانا واب هذا والمهم بخير قو خلق يدن بين فرص قال لك كاب بخير امي قال لك جارا امي راستا هبين وسباس يترى وجمع مستا احمد علي وشتكي الان ميلو وجدنجي بجين قو سيداتي وقتها بنور قوتي كفنا مدي جار بجارنا في خطابة مسلمان كي بدينه خلقي مني كرد قو زانب قو مسلمان كي سيداي يقطاي ونا واي قو إيرو قال لك جوانا ريه قد كنت دبي قد هجين وبعزريت كفن يا ستار اب متقاس اشتر بيجم دنجي خد بجين انت وهر تهر هبي وبرادري قو بتر وزور سباس قصي حاول بدم قوس قارب يكسر تركب سپاس
سپاس مامۆستا شەمال بڕاستی تا خەلەکەمە دەوڵەمەند کرد دەرکەتناتە و بێوان پرسێت سەیدا یەکتا تا پرسیوی گشت گوهدارکردن هەگەر تکارە سەراسەر بدە وێ خۆش بێت. از سپاسیا مامۆستا شەمال دکەم و سپاسیا تەمامی تەماشاوانان دکەم بەسەر گۆداریان دکەن. دولت جبونا لسر نگی خواه بمینن نه دولت ترکیه همین دولت لسر لنگی خواه بمینن نفلشن خراب نبن جبینی راه نبن گره چند تشتا بکار بینورن یک جه دینه دین اسلامی دوان دولتی که ناوان مسلمانن دین بکار بینورن لورا دین لینین گوتی دین قیده آفیون مروا سرخوش دکن براستیش یعنی بدین مرد کار زو خلقی بخوابینه مرد کار زو خلقی بخوابینه قرآن بده دست خواه انسان مسلمان کش بید خوابن و به تای قرآن و هر میخانه عراقی وقت و کس نابینه لواتی دست خواه در تی میدان خدوینه بید خوابن جوی دولت وقتی جمهوریت آوا کرن گره اسلامیت تماما را کرن لی جماعتین اسلامیین که بخواستنا اسلام تکم حاکم درکتن دولت رابط تشکیلات دیانتی چیکر از بارم تشکیلات دیانتی دولت اسلامی کشتا تنی ترکیه تشکیلات دیانتی نیزی میلیونه کی اندامی ویانه میموری ویانه بی امام و مؤذن و مفتی و فلان در دوری میلیونه کی هنگ دبیشن حیره دکا موانا دینش خلقی را چی کاری دکن دولت میلیونه کی ماموری دیانتی خواهی که 114,000 115,000 جامعه نه ترکیه دا چه فایده ویه لورا هر روشی اینیا او 114,000 جامعه دا باسا هبونا دولتی تکرن باسا عالی کاریا دولتی تکرن جمعزین دولتی را دعا تکرنی حتی پراشی دی جوینن دیگری جیادا یعنی دولت به دیانتی لسر پیاسه کنیه Türkiye'de olsa tarikat ve cemaatin ku devlet izna vandı avana gış mit avatkın ama mevan mit avatkın beri çen sala hen Müslümanın radikalin ku emdejin ya İslam sistema ka adil herkesi rava kevdu mafad de insanın pari radikal ku via fem dikirin جماعتا به دست میتی و همشان چچنستانی دشان اریتره دشان افغانستانی امحاد کرد و انصاری داومشی شاندن داعشی شاندن نوا داعشی بیاوی مسلمان رادیکال امحاد کرد وقت ماموستا شمال گو طریقت و جماعت اسلامی ترکیه به دولت به ازنا دولتی وگونه به ازنا دولتی جه فعالیت دکن وانا تف جماعت اسلامی نه جماعت دولتی نه یا چی جماعتی اسلامی دولتینه و صابیشم بوی ویا ارتباط گشتا بهدور ہے ارتباط طریقت و گلن وانا لورا تاج عین تشترا خدمت کن از بارم او قصا بس زیاده تشترا زانم وشی زیاده نکارم بیشم یعنی گش بهدور آنم دو امحا کرنا ملت کی تنی به زمان تنی نه Profesör Doğu Ergil video kivi proje Mısır kır. Bu kaç vakti Türkiye Mersin'i bu atun cemen mevcut bu. Digo devlet kanunu ki derkhist bu nüfusi Kürdan ziyade be emça dikkarın bu nüfus yani kim bakın. Evi nüfus yani kim bakın. Beçi kimdi ve an gere Afrikan şinas tevr bakın ne eliniz Arabini verin. Angere nekhaşi fırça ve kalbi mire. Yani malaki jinik 10,000 atıneti jinik kurda Xadişman razı ve 10,000 atıneti ji haft havivi demirin işber sermaye işber nekhaşi viyaji çiz ki viyaji nüfusi kurda kimdik. Eğer bezanebun nekhaşi ya tablet ya xarun ve xaruni ایش نخواشی شانده بن ولات ما از سری سد پی باورم جبو که کنان نفوس ما دکن جیانی
جوانشی تی امود کردن تی بکردن نظام مزبارم بکی به ورسا ما مست شمال هرهالدن بله پرسه کردن هه آن تصادر باس أحمد علي دبن ياكشي أمي حتى ساعات شو وقتي لبربن برنامج قده برنامج قد قده ساعات أمي وقت برسالتني أمي بهرن حتى جارك دي هفتي ترك دي سيدة تمام دبا وش دبن باشا وش دبن باشا قالك تشتمل بيش هنا مادام بروغرام خلاص دبن سباسيا وادكم أمي جارك ديجي ما هفدو بلين أنا جارة داوية إن شاء الله سيتشاوي مساء بله. السلام أشكر دمي رجاء فرحاز لكم لأجمع رجال كمنا كي خافيري نويسا لاتيني بكم بله وتقار احنا نذكر نويسي من تركي داخل ونشي أقصاب عربي داخلنا أليد نرم فريو عربي أم بعربي أم بعربي لا خبنا أم بعربي دنا بسيمن باشا باشا تماشوانين هجا تماشوانين دنگي بجين ام دي ساعت داويا برنامج خو زور سپاس جبو سيداي ما يقطع جبو هاتناوي وبجدار بوناوي برنامج دنگي بجين وهر وها سپاس جبو مستي هجا علي جو ايرو ديسا بو ميوان وسپاس جبو کسی گو بشدار بون بمر سر اکران بیش مگوسته شمال شیخو سر شعبات بو و هر کسی گو لما تماشا کرن و رخنه خو نویساندن یا جی پرسه خو نویساندن حتی هفدی تنک دی ام بیجن بمینن بخیر و خوشیه ده سلاو و حرمت